asikubingelele mawami sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje phansi kwesiteteleko media ihlelo ungilimalile. Bingelela umbukelo sekhaya uchazela umuntu ukuthi ngubani kungani namhlanje sizozo lolu daba lwakho lungaka yini indaba uzowacela usiteteleko ukuzohlala naye phansi. Bathi nje ukuqala ubingelele umbukelo sekhaya uzichaze ukuze siqale lolu daba. Ngiyabingelela sisi, ngibingelela nabalaleli ekhaya. Igama lami nguWinnie wacele ePortshepstone. Okay. Ngikhulele khona ePortshepstone ngumntwana wakhona nje. Okay. Ngibingelela nahlelo lonke Siteteleko Media. Okay. Okay. Sicela ungikhuphulele kancanisi ukuze bengabi nayo le nkinga yokuthi asikuze siteteleka simuze umama. Okay. Inkinga yami ke la ngilimala khona. Yes. Ngilimale la. Ngathola umshana wami umsebenzi osengasekho emhlabeni onompumelelo mbili. Okay. Ethi anti kunomsebenzi la udokotela ufuna abantu abazosebenza. Okay. Ngahamba ke ngaya khona. Mangifika la ehlala eflatini, futhi ehlala kulona abakuthiwa Tinus. Okay. Ehlala no Citizen uLinda Subramani. Yes. Owayemzalele ingane. Okay. Okay. Udokotela igama lakhe kwakuMark Solomon Naya. Uhlobo lomndeni. Yes, wasemndeni. Okay. Yes. Okay, yena usebenza esibhedlela ePortshepstone. Okay. Provincial. Okay, ngiya lapha yasafika saba u4 senze interview sonke siwu4. Okay, sashiya ke izinto zethu. Ngathi ngosuku lesithathu bangifonela umngane yakhe. Yeah. Abesethi sicela ufike la. Yeah. Ngihambe ngempela ngiye khona it was 2010. Yes. Mangifika khona mesethi kuphumelele wena ku-interview. Oh. Lokuphatha umntwana wethu. Yeah. Umntwana wayena 4 months ngaleso sikhathi. Yeah. Bese ngikhuluma ke mina ngithi mina njengoba mina I'm HIV positive. Yes. Ngabe ngizokhona yini ukubheka umntwana, ngizokhona nokumphatha kahle. Ni right yini ngokuthi ngamphatha? Yes. Abesethi ke usisi no. Ngizokhuluma nobaba lekhaya ngoba yena udokotela. Futhi ke vele sisebenza ngazo lezi zinto. And wena since ngikubona ngathi awunazo izilonda, uzokhona ukumhlala nomntwana. Yes. Bese ngiyabonga ke. Banginikeza washing ngami ngowasha uqala umsebenzi. Abesebikela ubaba wengane ukuthi uwini uthi. Yeah. Bakhuluma indlela yabo kwa ukuthi hayi bayangimukela. Athi ubaba no Winnie uzokhona usebenza mina ngudokotela. Yes. Lo usister. Sizokunakekela nawe since ugula. Uma kunenkinga ungeke ukwazi mhlawumbe ugeza ingane mhlawumbe khona ulimalile noma kuthini izandleni noma inini. Sizosebenzisana nawe khululeka. Okay, ngaqala umsebenzi kwaba right kwangabi nankinga 2010-11. 2012 yaqala inkinga. Usethi futhi kumnandi ngifila ngisekhaya nabo bathi ungabizi ukuthi mina nguboss lona uMadam. La kunoWinnie uMark uLinda. Sindi. So kwakumnandi ngayifila nami ngimulelekile kahle. Yeah. Then ngo2012 ubhuti lo wayenokungikhapha ke indawo eseceleni eTinus abese ngibeka ka Pick n Pay then ngibele imoto egudukayo. Okay. Uthe ngabo 2012 wayeseyishintsha indaba uthi ke Winnie uyathanda nokusinda nje ku-HIV positive ngoba ngiyakubona ingane yami iphethe kahle. Okay. Kithi mina hawo wathiwa nje clinic awusindi mona leli gciwane alikhi khambi uphuza nje imiphilisi yakho uze uyohamba emhlabeni. Yeah. Aze nayi khona indlela yokulapha. Ngithi mina kwenjani nganganga ngina medical aid nje ngizolapheka kanjani. Athi hayi ngizokulekelela uzosinda futhi ngifuna usinde ngoba ingane yami iphethe kahle. Ngihambe ngiyekhaya ngoxoxela abangani bami. Umngani wami kwakuSalama kaOsman. Yeah. Ngimtshela umntwana half Muslim half muntu. Okay. Uma ngimtshela indaba bathi how wazwajabula phela ngendlela udokotela serious ngayo khonze ngayo wena njengoba ukade ingane yakhe enwayinconsolation kakhulu. Athi shothi uqinisile yazi into akhuluma ngayo. Yeah. Ngithi mina Salama bisho kanje ngithi mina okay. Yeah. Kube isikhashana aphinda yisho lento ngithi mina amaphilisi mani lawa lapha ngoba ngiyambona serious ukuthi ngilasha mina ngisabela lento ukuthi mase kuthiwa ngikhokhe izokhokha ngani. Two amandiya lawa nokungishintshela endleleni sebethi bangilapha kuthiwa lethi imali yethu ngizoyithatha phi leyo mali. Yeah. Ayisho lento lesi ngifuna ukulapha ubumona ngikulaphi kuphela nje ukusiza. Hayi aloke manje yisho lento sithengela ngengikhapha ngisekhaya wayengithengelele ikhombo yamaveji engisekhaya igama lakhe.
masidlula sesethi yathi wena ngifuna ukusiza ngicela ngidlandawo ngithi mina dokotela sikhuluma kusasa mina ngiyasaba isikweleti ngoba ngiyasaba ngivela isikweleti ngasasa mangifika ahamba emsebenzini ngisale nengane abesebuya emini nje ayikhulumeke le ndaba nami athi wena yazini ngifuna ukusiza ngithi ngiyakhuluma athi namhlanje ngiserious ngokutshela le ndaba ngithi mina sikhulume kulungile athi ngizokusiza akunamaphilisi engizokunika wona qale manje kudide lento ngithi mina okay amaphilisi pho ngizolapheka kanjani athi yazini uma udla ama-spams igciwane liyaphela ngithi mina hawu ama-spams athathwaphi athi ama-spams udla ama-spams fresh wagwinye uzomtshela ngelinami ngomncoma ngithi mina hayi ngeke ngiyalahleka-ke manje kanti umuntu lesho ngento ejule kangaka hayi ngeke asike sivele siyeke le ndaba ngeke understand ngizowathathaphi ngoba nobaba oyingane mina ngamyeka ngibona ukuthi mina ngifuna ukuphila negciwane ngalithola ngo-2003 ngamane ngamyeka ngahlalela kuma ngihlalele nje akubuhlungu indawo ngoba ngifuna ukukhulisa abantwana bami athi hayi wena icabanga kahle mase uredi usho ngibuyele ekhaya emuva emngani wami Salama uthi ududo athi ha uqinisile-ke wena udokotela ngithi sho kanje mfethu ngizowathola kanjani ama-spams angithi sevele eshilo yena mina ukuthi ngizokulekelela vele mina ngawo ngoba ngithi mina hayi boke ngani wangamiyeka ngakhetha uku-abstaina sekubuye umuntu ozokunikeza lento inkinga ngimtshela umngane wathi umngane wami umngane usenhlanhleni ngoba lo muntu udokotela shuthi uyazi njengoba abantu beberephe iy'ngane ezino-2 years before akureyishwana kodwa kudliwa ama-spams abantu abezwanga kahle ukuthi kwenzakala kanjani ngithi Salama kodwa kunzima lo muntu ngimthatha njengobhuti wami nosisi wami nami ngudade wami futhi ngiphinde khona phakathi futhi uma kunamaphutha ngibaluleke ukuthi hayi guys njengoba nithandana nihleli nengane kanje akumelanga babehlezi kuliwa kulowa muzi kuhlezi kuliwa uma ngifike ekuseni khona mina ingane vele ikhala uma ngiqala ngiyithatha ingane ikhala ngibuka ukuthi kusho ukuthi kuba umuntu omdala lo ngabe uyasho ukuthi engaze ngaphatheka kahle ngiyakhoduka kwakuyileya nto nje engekho right phakathi kwami nabo nengane yami ngoba ingane ehlukumezeke ngesikhathi phela ekuseni kuliwa ngithatha ingane ngibaleke ngiyohlala olwandle ngilinde ukuthi kuze kuphele le yampi kangoba ugogo wengane ngidlela ngikhonze ngakhona okay-ke athi-ke lo baba ngizokulapha-ke mina wena ngithi naye kulungile ngiyabuza kodwa-ke buza kuphela ulinda sibe sonke la azilinde ukuthi kwenzakala athi no thina ngithi sisebenzela uhulumeni asikwazi ukuthi kuzwakala ukuthi sengikhiphile mina iqhinga nekhambi kuwena akangayazi ulinda lento ngoba ulinda ukuthi kungenzeka ayikhulume lento bese mina ngisenkingeni sinzima udokotela ngithi mina owayi ngiyakuzwa hayi ukuthi futhi abeseyangiziba isikhathi uthe le buya khona esayenziwe-ke manje lento ngathi mina yangikho ready namhlanje no athi hayi impilo yakho mina ngifuna ukusiza wena ngoba ngiyakubona ukuthi ingane yami uyiphethe kahle uyaklinela kahle endlini awukhali ngalutho ngithule uphinde ayisho lento-ke ngibona ukuthi ingeke impilo iqhamuka kubikanye hayi ngazijuyiba ngaye-ke nangayenza ngenza ngena ekamereni lakhe emini iy'khathi ayibuya ngaze emsebenzini njengoba valisha umsebenzi abuye ekhaya athi ayenziwe lento ngiyenze-ke lento ngenxa ukuthi ngifuna ukuphila sayenza lento-ke sayenza u-day 1 ngazenzela ekamereni lakhe ngahamba ngoyihlanza ebathroom athi uyayihlanza futhi le fangabe yakusiza yes lento efangabe yakusiza futhi yona uyoyihlanza ngithi mina hayi ngeke wangiziba wangatatazeli angiziba wathi ngelinye ilanga futhi wathi afuna utry athi hayi ngiyafuna ayingabona ukuthi hayi lento shuthi iyona into ezongisiza nawe udokotela ubhizi userious ngalento and khona phakathi-ke ngiyakhohlela lokukhohlela kwami engikhohlelayo abalitholi ikhambi isifo ukuthi ngikhohlela ngoba ngi-TB noma cha athi nakhohlela kwakho uDr Fanfuruthe ungasizakala uma ngikunika ugoloko laba boyephuza ujiki imoto yona ibona umgaqo amajiki ayaphuza ilawa bovu ubhale ubells uwhisky elinye libhale ubani amajiki abovu kodwa ugoloko athi phuza la wini uzoba right ikhohlela engabona umuntu ayisho ukuthi udokotela uyazazi lezi zinto uma ngiwa vele ngizophambi kwakhe ngiyozomqubula ngiphuze lamathotho akhe athinta athele eglasini athele kancane amanzi athi phuza mina-ke since ngingaphuzi ngangaphuzela ukuthi ngibe ngilinde yimbi lento ngabe ngiphuze nje iglasi ngithi momomomomo ukanye nesicebo ngithi ushukele ngiyithulele so lento lokho emane yenza-ke nami-ke lokho yenza-ke lento ngipha lama-spams akhe ngimunca lama-spams akhe iminyaka uthe ngo-2014
nogoloko ngapha ama-spams ngapha ugoloko ngapha ama-spams ngapha 2014 ngisekhaya sasifaka amabhedlagathi ngekhaya bese ngivele ngiyakhohlela late nje mangikhohlela ngithi ngiyafela hawu kuphuma igazi lento ivele ingisheshise le ithi intombazane yami hayibo makwenze njani ngithi mina enkulu yangazi yazini mhlawumbe khona into engihaqile noma inangazi kodwa nje ngikamereni lami ngikhohlele ngilibuye legazi libuye ngithi ngeke ningibekela amanzi ogeza ngigeze ngife ngigezile ngcono ngithela amanzi ngigeze ingane ngibise imkamela emkhulu ngithi vuhlele ngithi iyiphule ngeke leti iyenzeka noma ngihleli la afonele yena udokotela athi yebo uma unje athi okay ngizobiza i-ambulance ambulance ifike ngithathile ngasekhaya isibhedlela ngalala ke esibhedlela lo day bangipha i-drip ekuseni bangithatha amagazi bathi bafuna ucheck ukuthi kwenziwa yini uma sebuya ama results ngalelo day yabuya ngawo athi ngine depression kangangoba nephepha kunale form kafuna ngiyena esibhedlela ukuze isibhedlela sibone ukuthi kwenzakalani kahle into eyibhaliwe udokotela kayenza icopy yaleyo form ngayibeka ekhaya angazi nami ngangenziswa yini le copy ngayibeka ekhaya manje ngifika kudokotela emsebenzini uthi hayi depression yani ngithi mina noma ngazi ukuthi hayi depressed yini awunankinga nje ngithi noma ngazi ayi lesithule siqhubeke sihlale aqhubeka ayenze lento ngithi mina ngeke ngoba kudala ngilongibheka namagazi kuthiwa ayipheli lento iphela nini ngoba phela soyenzile leminyaka emithathu yesifolo ayi ngiyathatha amagazi ngithi ngilinde ukuthi yoliphelile kuthiwa ayikho lutho ngithi ngiyakutshela ukuthi no antibiotic ayiyidli 1 day 2 days uyayidla isikhathi bese uyasinda so nami ke ngiphila lo mpilo naye ngaxabana ke naye la ngo-2015 singithi mina lento ngizoyisa emaphoyiseni ngithandile okay before ngithi ngizoyisa emaphoyiseni ngaya ePortshepstone esibhedlela ngisebenza khona ngithatha i-medication yami ka-HIV mangifika ngithola iphepha la HIV and AIDS excuse ngilifundele iphepha ngilifunde ngisalindile ukungena nami ku-sister ngithole nenamba yakhona mangithatha le namba nje emsebenzini ngakusasa ngifonele kwa-HIV and AIDS kwaku-800 inamba yakhona ngikhulume nabo lesi story sami ayi avulathi lo sithi yo lo muntu uyakurape iyo sisi kakade lo muntu uyakurape ngithi mina ngeke ngikuzwa athi lo muntu uyakurape loyo hayi ukuthi uyakulapha yo ayi ngikhathazeke then mabebuya emsebenzini ngithi mina hawu makhe ngeke ngithola ukuthi wena ngathi uyangihlukumeza nje hayi ngoba ungilapha sesithide lesikhathi angilapheki lento uyenza ngoba ufuna ukufeza inhloso zakho yes and bahlezi bexabana lana nontombazane lona mebexabana ngingenelele athi umama untombazane lana ngizokubulala wena yazi wena ngifuna ukubulala imoto mayidriver lo baba wayilala noma ikuphi abuyizwa amaphoyisa omgaqo edakiwe ngawubona umgaqo ukuthi kuyafanele ngalapha phakathi lo baba yilokho efonelwa amantombazane abantu athi lo mama lo baba lo wena usile wena ngeke uzo-understand lona ngiyasola uqonyiwe abantu kunentombazane yangapha ngakho-Port Edward yahlezi ifona njalo ngiyibambe nami ifoni mayiyenzekile iyasala ngithi hayi ngeke sisi ngeke lo baba musa umfuna noma inini mfonele ongcono meke emsebenzini ngoba kuyaliwa la ekhaya lazi kunanengane phakathi bese ngiphinde ngiyala unkosikazi ke lathi sisi ungasho ukuthi uzombulala phambi kwami lo muntu udokotela if ungenzeka noma yini noma ebulawa abantu abangani bakhe ngale komgaqweni le ihambela la khona ukuthi kufuna ukuthi ulebulawe ibani abambana noma igebengu mina kuyomela ngiyofakazela istate ukuthi njalo ngisebenza nani nje ngiphathene kanjani and mina kwamele ngikhuluma iqiniso since ngumntwana kaNkulunkulu ngeke ngikwazi ukukhuluma amanga so wena manje nidenilene musu ukhuluma igama lokuthi uzombulala akukho right lokho hayi athi mama hayi ukuthi no understand sihlukane ke sikhuluma lezo zinto kuthi ngo-2020 wangiyeka 2015 kuyenza lento nami 2016 17 2018 kwenzeka iphutha ke khona ngayeka ingane idlala ngebaby bath yayo ibhavini seyikhulile ingane elokethi wenza ama-cappuccino ezazayo auntie Winnie come preach your order ngithi ngiyafika ayibo ama-bubbles angaka hayibo Lorraine kwenzakalani athi hayibo I'm playing auntie Winnie ngithi umosha lento yokugeza ngayo manje wena ngiyivale kahle lento webeyivulekile ngiyivale kahle ngibeke eceleni kanti ila sekuzongelela khona ukuthi ngixoxe emsebenzini athi umama wakhona ngiyintshontshile ngithi nawo ngingantshontsha lento ngizoyenzani mina ekhaya ngigezela kuvasi
anginayo ithaphu yeah so angitshontshanga lento ingane beyidlala ngayo athi no uyitshontshile ihambe nawo ish sangezwana-ke kwawukuthi sewuyaphuma khona emsebenzini sisahamba-ke ngahlala kancane ekhaya ngilindi mhlawumbe bazoshintsha umqondo ngoba phela ingane besijwayele kakhulu mina yeah bangashintsha umqondo ngaze ngawo CCMA wathi ngiye kwa-Department of Labour kwa-Department of Labour into yangixasula lo baba wangirejista ngo-2010 kwaku-2010 years kodwa wayengakhokhi sonke lesikhathi kwafika incwadi buya Cape Town ngayibhaqa komunye umuzi wesibileyo uthengela abazali bakhe khona ngale market kithi mina hayibo lo baba shutha akakhokhi nayo incwadi kumbasela ngiyithathe ndincwadi futhi ngayigodla ngakumina ngoba seyilahle kubhemi yena sahlala-ke uthi angihambe methi angihambe ka-CCMA bathi angiye kuyena kwa-Labour asayine uma esayina yena usayinela ukuthi ngiqala umsebenzi ngo-2015 ish lo 2015 akuyeke ngawo ukwenza ukuhlukumeza yes so ngaholelwa ka-Labour-ke lo 3.5 years yeah konke lokho nje kwangingenza ngacasa ukuthi lo baba shuthe bengiyuza ngempela sonke lesi sikhathi wake wathola yini ithuba lokumbuka emehlweni ngaphandle kokuba umtshela ukuthi usewudiscovile from labantu bakwa-HIV wabafonelile uke wamtshela yini ukuthole nje ithuba lokuyobhodla kuyena umtshela ukuthi sengadiscover ukuthi wena kahle kahle wawungihlukumeza yes ngalithola ithuba lapha kwakhe impela yeah bathi ngitholile makudwa into oyenza mina bengekho right be-wrong why ungenza lento ongenzayo ngoba unayo phela uma wengane yakho la yini nakuyenza yini yes ngizokubophisa yeah wangibuka emehlweni athi mamela lana mina me-doctor wawezwapha ukuthi udokotela uboshiwe futhi ubufakazi balokho uzothi uthathephi ngelilanga ngayenza lento ehlele esofeni ngathi ngiyashutha wayizwa ifoni ikhala wangiphuca wayigilitha okay wathi yena udokotela unemali angeke aboshwe okay awangabe usadecide ukuyovula icala or anything icala ngalivula sengixoshile vele angivulanga manje esho kanje okay mangilivula lecala zange lingisebenzele inhlobo ngoba umseshwalo kwaku-Mr. Ngwabe Mr. Ngwabe sihamba lento azangifunele not once since umseshi wecala lami yimi welokhu elandelana nayo ukuthi ithini into yami necala lami uma ngifika eSanlam building la ino-office lakhe khona athi mina ngelinye ilanga uyazi nje ukuthi usithi lo behlela ummeli wakho udokotela la nodokotela ngithi mina hawu kuza kanjani ukuthi wena usebenzisana nami uphinde uhlale nabantu abaxabene nami athi hayi phela udokotela umngane wami seya-WhatsApp azangikhombisa ngifoni seya-WhatsApp nabo siyaxoxa ngakho ngithi mina iyo hayi ngiyabonga ngaphuma ngahamba ngaphinda futhi ngelilanga ngaye ngathola kunobhuti u-MM Cele umseshi wathi indaba yakho noNgwabe sisabe ngayithanda ebingekho mnandi ngithi uNgwabe phela mina ngazi wakhetha ubani athi uNgwabe yena udila namacala abantu abahlukumezekile wakhuluma naye wasethi ayizolithondeza icala lami enkantolo ngemala kuhamba wasondeza enkantolo mefika enkantolo ku-Mr. Kanki u-Mr. Kanki wathi ubangena ngangu-number 3 ngifeni u-Mr. Ngwabe bafika nabanye abaseshi kodwa abasebenza bonke labantu wena wangakusebenza mina wangangisebenza late sekhathe la ubona ukuthi ayimithi sethi esephethe nogwanya isandla evela phambi komnyango wathi hayibo kusekhona umuntu la ngathi ngawe yebo ngikhona athi hayibo ngibonanga hayi ngisukume ngisondeleke kini estabeni ma engena ngaphakathi akangenanga ayohlala phansi angimukele njengomuntu ohlumezekile wavela wama ngeenyawo bambe isicabha ngonyawo nami ngimile manje ngoba kusho ukuthi angihlale phansi athi ithini into yakho ngithi mina yo ayikwazi kwanzima-ke into yami ithini kanjani ngoba lo baba ungihlukumezile lona akasho ukuthi uMr. Bani makathola lethi ukuthi uMr. Bani lo baba ungihlukumezile lecala lami ngiyibona indaba yayo ukuthi liyaya phambili uma kunje lo baba ka-CCMA imali yakhona wayefuna ukukhokhela u-36,000 ngathi no akawugcina ngoba kubukeka sengathi manje mina ngiyamqonda kulungile-ake sibone ukuthi ungisiza kanjani namhlanje wathi hayi sisicala lakho alinawo umfutho wathi hamba nje uyofuna umfutho okay okusho ukuthi wena kumele ufake noma kumele ubuye nezinto ezithile bona bengawenzi umsebenzi wakho ukuze uzothola umfutho ngathi nomfutho uthola kanjani umfutho kodwa hayi licala lakho phela ngeke ngilise enkantolo icala elinje aliswa kanjani icala elinjena enkantolo ekubeni wena uhlukunyeziwe because wena ufana nomuntu obereyishwa hayi wathi ngiyanawo umfutho ngathi noma sengimbonelele lapha esibhedlela sengisebenza kusona manje
ngambuka ngabheka umqamelo ngabheka yena laba banomehonqa ulabantu abanesayinasi kanti mkhulu ngathi mase ngithatha lo mqamelo la ngoba khona umuntu ongibonayo ngimvale ngawo kungathiwa bekuba ngathi mengicabanga lonto shesha futhi ngabe ngaphuma ngabaleka babuza nje onesi uthi hayibo kuthekeni sizophuma ubaleka ngiyabona ukuthi ngiyaphithizela kimi ngoba into eyenzeka mina ungihlukumezile mina ngoba yonke lento bengihlukumeza abantwana ekhaya indodakazi yami nje yazi yathi ma awuhlukumezekile shem busugcina usunolaka nezinto eziningi bezenzeka kuwe ngenxa yokuvalela lesi silonda ngaphakathi sixabana kakhulu ingane awuphakithi kangoba ngaze ngayixoshi indodakazi yami Nkosi yami emsebenzini-ke wafika usister khona usister Ndlovu waseproject nethuthuzela yeah angimazi eminye ubani washo ukuthi eminye ubani uzosisiza ezinkingeni zethu yeah ngase nami ngiveza-ke kwami ukuhlukumezeka uqala lapho-ke indaba wathi no cela ufike e-project nethuthuzela sizokhuluma nawe uyokhanselishwa umele ukukhanselishwa nongabi correct ngoba nasemsebenzini i-HR yakhona ngangayazi ukuthi unampamane umanager wami ngangamhloniphi ngohlobo ngangahloniphi nje kwakona kwasemsebenzini ngingazi ukuthi ngasekwenzeke ngixoshwe yeah kodwa-ke shemba kwahamba into yami kwangathi iba ngcono ngaba right emsebenzini ngiyaqhubeka ngisebenza nonaye wafika ezolala futhi ngelinye ilanga amanesi alaphayana imost yawo lawo amadala ayayazi isitori sami sonke ngisho kwa-metron hawu iphutini bayayazi indaba yami mengingena-ke la esurgical kuthiwa hayi bo wewini ozalani bheka lo dokotela okuhlukumezayo ulele lana kanti bekuthiwa ibhathroom yakhona khona inkinga kanti mina efuna ngithatha inkinga ngiyikhuphulele ngaphezulu yeah ngibe sengithini ndasike sihambe sobhekela ibhathroom eselele lo baba yibolo babulelele ekhaya ngingangena guys mangithi ngiyangena suku umama ngengiya embedeni wangibingela ukuthi hayibo wena usasebenza lana kanti ngangizithiwa usasebenza ngithi mina yini uhamba ungibuza yini ngiyanbe nani yakuhamba ngisesha akuphelelanga lapho ngingaphuma ngahamba mangithi ngiyabe sengiletha amakhemikhali ngokuthi imlead emsebenzini abacleaner mase ngiletha amakhemikhali round 2 ngifika kasekho hawu ngibuze bo sindi kwenzekeni lapha yana kwandlula umbhede athi asekho sebaleke idokotela kodukile ayithulele since ke eseyenzile yonke lento wakuhlukumeza akazazama emsebenzini even sewureportile emaphoyiseni no akazazama okay umphathi wakho uyazi angazi i-CEO angiqondi i-CEO DByazi okay yeah and akulula ukubi yazi ngoba amaphoyisa they were supposed ukuthi atshele umphathi wakho ukuthi usibanibani okanjena u-under investigation ekanje ngoba nabo bathi awunawo umfutho that's why angakazange ame cabana kanjani ngoba selivukile-ke ngendlela sesithuzela bathi bazo-aplayela ifayili yami bayalahlwa sithi isikhathi icala lami limile bayi-aplayela yaphuma manje bese liphethwe uMr Hosi yeah ifayili yaphuma ngo-2021 mangabe nginaliphutha uMr Hosi ubilokhu elisebenza kodwa naye wenza exactly into eyenziwa uMr Ngwane yabona ke sekubuya lamazwi lawo owashila eqaleni ukuthi wake washo wathi mina ngiwudokotela angiboshwa okusho ukuthi la eSouth Africa uma iphakethe lakho liqumbile unelungelo wena lokuhlukumeza abanye abantu ngoba nakho uyazi ukuthi awuzukuboshwa uzokhokha ngoba ngempela umuntu ufike eze kulecala lami nomfutho athi liyamlimaza umoya mase kuphakathi nesigaba uma sehosi nje lately bese ngaza ngifonelela ekhaya mina ngoba ngangithengile ama-minute ngithi ngifuna ukubuza kena ukuthi ithini into yaphambili ngoba ekuhlala kwazi ukuthi kunecala ofuna ukusetshenzwe lakho akumnandi ngithi ngiyamfonela ubhuti akangiphenduli ngaze ngesenda uWhatsApp wangaphendula uWhatsApp ngiyabona sephendule ngakusasa wathi ngizobuyela kuwena in 20 minutes nanamhlanje ngicabanga ukuthi 20 minutes wakakazi kuphela ngoba akakazi aphinda abuyele kumina ngabona ukuthi okay sekwenzeke leyo nto futhi nakuyena ngafonela-ke ngapha-ke ngizocela usizo ngingamukelwa-ke njengoba namhlanje simila phambi kwakho yo ayishem ngiyabona iyathusa lento ukuthi thina abantu besifazane sithi masidlule imeni siyozibika ema-police station sifika ama-police station kube ngathi bayazamukela iy'nkinga zethu kanti bona bayazi ukuthi behind iminyango yabo leyo bazohamba beyokwenza izinto ngendlela yabo
ikulimaza kanjani-ke lento yokumbona engajezi ngesenza asenza kuwena? Iyangilimaza kakhulu leyo ngoba undodakazi wami uke wasebenza e-FNB lapha eplaza. Uthe efika udokotela lapha efuna usizo wabonana aqale nendodakazi yami kanti uyayazi. Abesethi hawu okay ngicela ungamizi igama lakhe. Ngamisi. Abesethi hawu usebenza lana kanti unjani umama wakho? Athi omunye uyaphila. Hawu udinga ini? Ilokhu ismayela ke leyami intombi kanti kuhle vele. Usmayela ukuthi okay udinga ini doctor? Abesethi ngiyayidinga wenza wathi okay asambe ngiyokhombisa lo mnyango uzokwenza leyo nto khona. Amthatha ayombeka lapho kulo mnyango. So uma eseyazi indodakazi yami uthi lapha yana mina angithi ungiwinile akakwazanga ukuthi abopheke noma ajeze ngesenzo sakhe. Kanti sengilokhu ngisabela indodakazi yami ukuthi yo usiyayazi ukuthi lapha yana kungenzeka athi woza ngikulift ngikhambise ekhaya abese naye yayigila ingane yami ngoba umndeni wami ngathi ngingutshela abantu abangaphandle abaziyo lezi zinto kodwa umndeni wami ngathi ngingihlukumeza ngoba nemanager yami ngitshela le ndaba ngazi ngizoyicaleni wathi celelani ngani mina udela hamba ngamchazela ofisini lakhe yo kanti nawe usemncane lo mfana wemanager yami wavele wathopha wabovu mfana wathi yo waze wangilimaza umphefumulo waze wangilimaza wena wonke uhlungezelani wena sengiyakwazi ngihlale nawe lana why lo dokotela ehlukumeza and ngiyamazi lo dokotela okhuluma ngayo uhamba ngocompressor ogrey ngithi mina yes athi udoti lo dokotela akufanelanga ukuthi ngabe uyaphila. Uyazi mina senginalento ukuthi emqondweni wami baningi balutha ngalendlela. Shuthi ukuthi baningi wena kuphela usaphumela obala ngokwazi ukukhuluma ngoba awukwazi ukwenza into kumuntu oyedwa ungaqala ukuyenza. Ngoba kwayimina ngathi nje ngifuna kube khona ubulungiswa kulento ngoba lo muntu udokotela ngempela usebenzela abantu abamnyama. Ngathi lo muntu usho ukuthi namanje uwenza into futhi komunye umuntu. Mina ngiyofila kanjani ukuthi mina kuba ngaphumela mina ngathi anginendaba noma ngathi uyangidubula ngibulala nginendaba uma kwenzekile ubulungiswa nje kulungile. Abantwana bakhabazi ngale ndaba. Abantwana bazi. Oh Nkosi yami uyafa nje ngaphakathi ekhaya uvalela isilonda enhlizweni yakho abasiboni abasazi udlule ezintweni ezinzima kangakabazi. Abazi khona nje umsebenzi wathi wena njengoba uphila kahle kangaka njengoba open kangaka usebenza kahle kangaka hayi manu namanga athi mina ngiphila naleyo nto for 4 years. Wathi wini ngeke akukholakali uhlukumezeke kangaka emhlabeni kodwa nje awubonisi ngathi no inkinga zami nje irobotini ngizongena emsebenzini akusizi ukuthi ngene emsebenzini ngenhlukumezelo yami. Yes. For 4 years uhlukunyezwa umuntu wesilisa ongajezi okukhiphayo futhi ngomlomo wakho ukuthi mina ngiwudokotela ngiboshwa angibopheki. Lo muntu uyambona uyaqhubeka uphila impilo yakho ezifa kazaza kwenze lutho. While wena ngaphakathi uzazi ukuthi unenxeba elihlezi libhibha njalo uma umbuka ukhumbula lezi zinto abekwenzisa zona lokhu kungcola kwakhe bekudlisa khona. Ena ngimfuna udokotela wena ungihlukumezile kakhulu. Kutheke kule nyanga ephelile ngabiza ubhuti wami kunemessage angifuna umbikela yona wasefika emsebenzini ngathi mina ngifika emsebenzini nawe efika ngemoto yakhe wayipaka lapha afone ngiye kuyena sihambe siyoxoxa indaba zasekhaya lezo. Athi mina wayebesisi kade ekubuza udokotela benginodokotela kule nto wayehlezi sijwayelene siyaxoxa naye ngiyawazi nomuzi wakhe awuthengile manje nawo. Ngithi mina ayibo lo muntu ungibuzelani ufunani mina athi hayibo mhlawumbe uyakhumbula ukuthi ukubula naye ubhuti wami akazi lutho. Manje okungisabisa kakhulu ukuthi noma ngabe ufisa ukwenza ini mina uzongena ngobhuti wami. Ngoba angiqondi ukuthi usengawukhomba lo muzi wami. Nginaleyo nkinga nje ukuthi mase lokho engibuza kanje ngibuza nobhuti wami ejwayele nobhuti wami ngiphathi kokufa nokuphila. Wayezolokhu ekubuza ngoba phela waphuma kuyena endakajezi andingaphuma and uselokhu ebhizi ke manje kubuza ukubuzela ukuthi wena yenza njani uzozizwa kanjani uphephile ekubeni unomuntu obhizi okulandelayo okubuzayo kubo bonke abantu abakwaziyo. Kangakho kusebusika benginalo ukuthi ish kazi sibenzakalani nisebenza isibhedlela esisodwa. No yena usebenza provincial nase-private eshekli. Nkosi but nakho nje lokho kuhlezi ubuka isilwane sakulimaza ukuthi kwesinye isikhathi ngikuthuka suhlangana naso.
and angicabangi nokuyolala ePort Shepstone. Angizange ngiphinde ngingene ePort Shepstone since wangihlukumeza nababa. Ngazi noma kuthiwa nkulu kangakanani ngamane ngisesangomeni ningake ningise esibhedlela if nizokuyisa ePort Shepstone. Ubusaba ukuthi uzokuqedela. Ngoba lo muntu angangiqedela lo. Kunaleyo nkinga ke le ebamthi ngicela usizo. Kulungile sizobona ukuthi sizokwenza njani sizozama ukuthinta bonke abaholi nabaphathi babo siza ukuthi kwenziwa njani makunjena yini obulungiswa bungabe khona noma ingoba thina abantu abaswele abangakwazi ukukhokha sibukeka sidelelekile ngoba singenazi izinto esizifaka emaphaketheni abathile sizozama ukulandelela lolu daba sinxusa futhi kuwo wonke umuntu ongaba nosizo ozolubona nisibambise lempi inkulu ayikho ncane asilweni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane asilweni nabantu abazithathele advantage kwabanye abantu ngoba nakho bazi ukuthi banemali okubuhlungu kakhulu nokungidina kakhulu ukuthi umphathi wakhe wala asebenza khona umuntu omnyama njengathi but uzofavor umuntu omdabu waseNdiya ungakwazi kanjani ukuthi ungagcina umuntu ohlukumeze abantu bakini kanti sisuke sithini masithi hlangana naZulu sisuke siqonda ukuthini masisho njalo nangu umama uyazikhalela namhlanje uzoxoxa indaba yakhe angakaze azayixoxele even umndeni wakhe uzokhuluma ngesitelo sakhe sokuthi uhlukumezekile for 4 years umuntu eyithathele advantage kuyena emdlisa ukungcola kwakhe ngoba nakhe emlutha ngelokuthi uyamlapha esifena naso sithini thina singabantu besifazane silwa kanjani lento singabantu nabo bonke abantu besilisa silwa kanjani lento ngoba namhlanje ngaba nguye ngelinye ilanga kube ingane yakho ngelinye ilanga kube udade wenu ngelinye ilanga kube uma wakho lo muntu besebenza efana nokuthi besebenza emakhishini ngoba ubegada ingane but la umdabu waseNdiya wakwazi khona ukuzithathela advantage kuyena wamsebenzisa for 4 years la ukutheme sebona ukuthi useyanqaba ukuqhubeka nalento wadecide ukumiyeka wangabe sakwazi ukuqhubeka nokuthi amnikeze umsebenzi ngesimo sokuthi wayengasayivumi lento ayifuna uyena isifiso sami ngalolu daba bekuwukuthi silweni lempi kube isigaba sokuqala lesi sikwazi futhi ukuya phambili sikwazi ukulwa nayo ngoba ifikisela ngentukuthelo ifikisela ngolaka ngizwe nginesifuthe futhe sokucasuka because mina mama angazi into ngizoyichaza ngithini but ngiyaye ngithi ukuthatha umuntu onesibindi umuntu wesifazane ukwazi ukukhuluma ngento enjengale odlule kuyona awuziphephisanga wena wedwa noma awuzibekanga wena wedwa phambi kwabantu but ubeke isizwe sonke ukuthi sikulapha isizwe sonke because kunabantu abadlula kule nkinga okuyona kodwa abanye bangakhulumi ngayo abakhuluma abanye ngayo umuntu athulaza yofa engakhulumi ngenkinga emhlaselile efana nale odlule kuyona wayisifihla ukuhlukumezeka siyolelwa ngobani uma singayilweli thina kunzima ngifuna uqhuma manga kunzima ngeke ngize ngikhohlise but mina ngibona umuntu wesifazane strong yabona lezi zinto abahlezi bezisho ukuthi ukhupha kanjani emva kwezinto ezinkulu kangaka ezenzeke kuwena mina ngibona umuntu wesifazane strong maybe kube womunye umuntu ngaba kekho kwala omunye wayengayibulala ngisho ukuyibulala but wena wama wabambelela waqhubeka wathatha istep namhlanje sokuthi ngoba ngiyabona amaphoyisa wangisiza sengifuna ukuphumela obana ngiyokhuluma ngenkinga yami hleze ngaba khona ozoyibuka into ehlungu ngihlezi ngilala esibhedlela ephashini lami nje ngalimala phela mina limala la left kambi ukhohlela iyona into engena ngayo esibhedlela ukhohlela lokhu ukhohlela lokhu kwaqala ngalesi sikhathi okay namhlanje into ozoyisho kumuntu noma ozoyicelela yona uzocela ubulungiswa ilonke nje ukuze akwazi ukuthi into eyenzile komunye umuntu i-wrong uzofisa jeze angaphinda yenze komunye umuntu ngoba ugcina uba nefiye yokuthi
hey mhlawumbe uzokwenza enganeni yami, mhlawumbe uzokwenza kubani wami, mhlawumbe kuzokwenza like awusakhululeki ngoba uyamazi ukuthi uhlobo luni lo ngoba siyabantu abamnyama mhlawumbe ingaka siswami nje sesibhedlela kuma mhlawumbe yayinokubeza no sinisibhedlela sethu shema asinzanga kahle asikwazi phela ukuthi ngoba singafukamela isikila mkhulu okwangicasula nje ngisemsebenzini bebheka iphepha bathi hawu semsibhedlela sayewini sinodokotela wahlungeza wena kunobaba ubelethile ingane yakhe usister wabaleka udokotela unukubeza ingane ngale la kulezi ndlu zabo abasibhekela zona udokotela unukumeza ingane bathi usister ubalekile hayibo udokotela ubaba wengane uthi maye ubesogijima nakwenzakalani kanti methi uyayibaba wengane afika udokotela uganga ngengane we need to investigate leso sibhedlela sibhedlela kunangabikho kokulungiswa sometimes uthe ububhuti lo noma lo baba lo umdaba wasendiya ubani uMark Solomon Naya Mark Solomon Naya libambe lelo gama sebenza kusiphi isibhedlela Potchefstroom Provincial Hospital okay kulungile sizozama ngakho konke okusemandleni ethu kodwa ngaphandle kwabo bonke abalandeli besithetele kumedia singekwenze sisodwa siyidinga isupport kubo bonke even umndeni wakho ngiyayicelela uma uyithola lento ukusupport ama-colleague wakho akusupporte engathi nje bebengakunikeza lento yokuthi asiyilwe lempi ayingapheleli lana asilwe size siyonqoba siye phambili siyabonga kakhulu mama ngathi nje ungaqhubeka uqine ube imbokodo yabo masikhuluma ngembokodo sikhuluma ngomuntu ofana nawe siyabonga ukuthi usakwazi ukukhuluma ngakho abanye abantu abakwazi ukukhuluma ngezimo ezifana nalezi nokuthi kusane smile kuwena like kuyasinika lento yokuthi noma ngabe kuthiwa kwenzekene empilweni but ungavumeli izimo ezithile zithathe injabulo yakho sizokuthembisa mina sithetele kungakuthembisa sizoyilwa ukusuka manje siye phambili siyabonga kakhulu sisemaciko guest house la kuyisestudio sethu esihlezi sidingida khona udaba okwakho nje ukuthi mawufuna ukuzibonela usithetheleke ufuna ukuze eThekwini bese phela ukhuluma nathi sikubeke lapha emaciko guest house ukwazi ukuyihlalela phansi ukukhuluma namhlanje besihleli no Sisuwini ezoyichazela udaba lwakhe ngesimo esenzekile kumuntu wayewumqashi wakhe wamhlukumeza nilibonile kudaba ngeke ngilihlaziye kakhulu ngikuleyo ukuthi kwesinye isikhathi singabantu singawutheli usawoti esilondeni ngoba leso silonda sivele sishoshozele kakhulu bese siyabhipha sibabhlungu kodwa ezinye inkinga zisuke zidinga ukuthi thina abantu abamnyama sibambisane silwe nazo sisodwa ngoba ngaphambili kokubambisana ngeke size sikwazi ukunqoba namhlanje ngayinkinga kaSisuwini kusasa mhlawumbe inkinga yakho mhlawumbe inkinga kadade wenu mhlawumbe inkinga kama wakho kukaningi isizwe kuthiwa abantu bayahlukumezeka uma besebenza emakhishini noma besebenza bezela abanye abantu bese bethatha iadvantage one into engiyibonayo ngalomdaba wasendiya uthi uyamlutha kahle kahle umlutha ngalento yokuthi ngoba unesifo esithile ngicela mina ukukusiza ngoba ngiwudokotela ngikwelaphe sona umlapha kanjani umuntu umdlisa amanyala akho umlapha kanjani umuntu umdlisa ukungcola kwakho umgulisa kakhulu kunasekuqaleni ibhlungu lento ngoba sihlezi sisho sithi asikulu ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane namhlanje ngisho njalo ngithi hlangana Zulu hlangana South Africa yonke nanoma ngabe yikuphi la kufinyelela khona lolu daba asiyilweni lempi ngoba kusiye kasithetele kuphela kodwa sibenzeni ubulungiswa for uwini ukuze ezokwazi naye ukuba isibonelo esihle kwabanye abantu abanalenkinga mhlawumbe ukukhuluma kwakhe namhlanje ukhona omunye ozovela ethi nami ngiyamazi lo Mark khona into wangenza yona kodwa akazaza jeze ngoba nakhi iphakethe lakhe liqumbile ngisho njalo ke namhlanje ngithi asilwe sibambisaneni siyilwe lempi simenzele ubulungiswa lo bekuwupart 1 isigaba sokuqala sizothi mazidlulela kwesilandelayo siphinde futhi sinikhombise sona zazofanana nomphathi wesibhedlela simbuza ukuthi umgcina kanjani umuntu omhlukumezi wabantu bese wena unikela ngaye ngeimpilo zabanye abantu ukuthi azibe sezandleni zakho ngoba ekwazi ukuthatha iadvantage yomuntu okuyo bemsiza ngengane yakhe uyohlulwa yini ukuthatha iadvantage yeziguli ezisizakala kuleso sibhedlela asibenzeni obulungiswa
ivele ingenze ngibe nolaka lento ngoba ave ibhlungu into yokuhlukumezeka ungenayo indlela yokuthola usizo. Uhambe uyobika icala lakhe emaphoyiseni, amaphoyisa vele anqakisane ngalo kodwa engakwenzeli lutho. Kukuthini ukuthi icala lakhe alinawo umfutho? Ukuze libe nomfutho kumele ngenze njani? Kumele ngiyoyenza lento ngiyirecord noma ngiyishuthe bese ngibuya ngizonika wena. Uyenzile yini wena yakho i-investigation ngaphambi kokuthi ungitshele ukuthi icala lami alinawo umfutho? South Africa nje isibukelela phansi noma iyasiyekelela ezintweni ezifana nalezi. Kodwa ke asikhathali, sizimbokode, sogincika, sishone khona siyoyilwa lempi. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu ngiyakwenza kwenzeke, ngisathembisa futhi nanoma ngabe yibapha abaholi ngizobathinta kulolu daba bazoyiphendulela noma kuzomela benze ukuthile ukuze ajeze uMark ngoba sikhathele abantu abafana noMark. Okwakho ukuthi ngohlale nathi njalo siyisiteteleka media ulibuka udaba lwethu bese ungakhohlwa cofoza subscribe makuwukuthi uyaqala ungena ku YouTube channel yethu, makuwukuthi ujwayele shiya comment yakho bese ucofoza ulike ukuze sizokwazi ukuthi sihambisane. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo namhlanje ngithi umnandi sawubona uhlungu sala kahle, asibonaneni futhi ngokuzayo.